Duherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Jean Damascene w'imyaka 37 y'amavuko yishe umugore wiwe amuteraguye ibyuma, dore ko abana be basobanura yuko papa yavuye ku kabari mu masaha ashyira saa moya z'umugoroba ndetse agatangira gukubita mama wabo, amukubita ibipfusi, ingumi zo mu mutwe ndetse n'ishyi, birangira yinjije mama wabo mu nzu, dore ko abana bahise basigara hanze. Ise arabafungirana, nibwo ise yakubitaguye umugore wiwe ibyuma, bundi umugore we ahita yitaba Imana. Uko abana babisobanura, abana bavuga yuko yinjije mama wabo mu nzu arimo amukubita, ndetse papa wabo asohokana umupanga uriho amaraso nk'aho yaba amaze kugira icyo awukoresha. Ubugenzacyaha bwataye muri yombi uyu mugabo akurikiranwe icyaha cyo kwica umugore wiwe amuteraguye ibyuma. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abana be bavuga yuko n'ubundi papa wabo yatahaga yasinze, kandi hari igihe ngo ajya ateza umutekano muke hano mu kagari, bakamukubita ndetse bakamukomeretsa, agataha mu masaha ya nijoro agwa kuri mama wabo ndetse amukubita amutura umujinya. Papa yaje yasinze akubita mama ingumi mu mutwe n'iki, mujyana mu nda mukubita ibintu by'ibyuma. None se papa yavuye ku muhanda yasinze aza kubita mama wawe amwinjiza mu nzu ndetse amutera n'ibyuma? Nuko byagenze. Abantu nyine babaye inyamaswa. None se ubu papa wawe kuba yishe mama wawe nta kibazo ufite? Kimwe cya danje ahubwo. Ni ukuvuga ngo papa wawe yishe mama wawe, nibyo? Nibyo yamwishe. None se papa wawe asanzwe anywa inzoga? Zimwe sha n'inzagwa byose aravanga. Hari itabi anywa se? Oya. Nta biyobyabwenge anywa, icyanywa ni itabi gusa? Oya nta tabi anywa ariko. Byagenze ubundi se byagenze bite kugira ngo ubundi yice mama? Kandi umva yaje yasinze. Yaje yasinze yica mama wawe? Yaje yica mama. Nta kindi navuga. None ndi mu gahinda. Papa yaje yasinze aza kubita mama ingumi zo mu mugongo, amujyana mu nzu amukubita ibyuma. Nta kundi navuga, njyewe ndi mu gahinda. Bano bana basobanura ko papa wabo yavuye ku kabari mu masaha ashyira saa moya z'umugoroba, aza kubita mama wabo ibipfusi byo mu mutwe, inki ndetse amukubita n'inkweto mu mutwe. Nibwo rero papa wabo yamwinjije mu nzu, arangije uyu mugore aramukubita, umugore akajya ataka akavuza induru, birangira rero uyu mugabo ahitanye umugore wiwe. Ni mu gihe ubugenzacyaha bwataye muri yombi uyu mugabo akurikiranwe icyaha cyo kwica umugore wiwe amuteraguye ibyuma. Abaturage bavuga yuko uyu muryango usanzwe ubanye mu makimbirane ashingiye ku businzi, ubwo umugabo akorera udufaranga utwo ari two twose abonye akatujyana mu nzoga ndetse akajya no mu ndaya, dore yuko umugore we yari amaze kubimenyera. Ntago yavugaga kuko iyo yavugaga umugabo we yageragezaga kumukubita. Bari bafitanye abana babiri, umwana umwe ufite imyaka 9, undi w'imyaka 5, bivuze ngo bari bafitanye abana babiri b'abahungu. Nk'uko mwababonye kuri kamera, bafite ubwenge cyangwa bamaze kuba bakuru cyane. Umwe yiga mu wa 5, undi yiga mu wa 3, bivuze ngo bano bana ni bakuru ho gakenya. Ni mu gihe ubugenzacyaha bwavuze ko bugiye guta muri yombi uyu mugabo akaryozwa ibyo yakoze cyangwa icyaha yakoze cy'indengakamere, kandi ubugenzacyaha bubusaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe. Abaturage bavuga yuko uyu muryango n'ubundi baherutse kujya kuwukiranura ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2025, bagiye gukiranura ndetse barangije uyu mugabo birukankana n'umupanga. Abano baturage bajya kurega ku kagari. Uyu mugabo niyahanwa niyafungwa, gusa kugeza izi saha uyu mugabo yaragikora ibikorwa by'indengakamere. Twabajije umukuru w'umudugudu, avuga yuko uyu mugabo yari asanzwe ateza umutekano muke hano mu kagari, ubwo yavaga ku kabari yasinze akaza asakuza, atuka abantu, atera amabuye ku ngo z'abandi. Rero bakamushyira mu kagari, mu gitondo bakamuganiriza bakagira ngo yacururutse. Umwana wiwe dore ko avuga yuko papa wiwe n'ubundi asanzwe ari umugome. Reka twiyumve. Yabaga yasinze akahora arwana, bakamukubita, akaza afite ibisebe. Namugiye inama ngo yigire mu kinyerondo, ariko yanga azajya bararwana. None se mu kurwana kwe no muri karitsiye yarwanaga bakamukubita? Papa we bamwita ndamazina yombi? Oya, ntabyo by'amazina ntabwo byo. Ntago amazina ubu yavuge.
Uyu mwana twagerageje kumubaza amazina ya se gusa ntago yigize ayavuga, ariko papa we bamwita Jean Damascene, afite imyaka 37 y'amavuko, akomoka mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB bwasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe. Abaturage bavuga yuko batanga amakuru ahubwo abayobozi b'inzego z'ibanze nibayabyaze umusaruro, dore ko abaturage bavuga yuko ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere bigeze gutanga amakuru y'umusore wari urimo unywa ibiyobyabwenge. Uyu musore niyafatwa n'abanyerondo bamucaho ntibamufata. Abaturage rero bacika intege zo kuzajya batangira amakuru ku gihe. Ni mu gihe RIB yasabye abaturage kuzajya batangira amakuru ku gihe, ndetse ibasigirana nimero za RIB uzafatwa cyangwa bazabona ari gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bazahita bahamagara urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo bazahite uwo muntu bamufata bamute muri yombi. Ni mu gihe abaturage basabye ubugenzacyaha RIB uyu Jean Dodier wafashwe yahanwa ndetse agakatirwa urumukwiriye bitewe n'icyaha yakoze cy'indengakamere cyo kwica umugore wiwe. Ariko ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru ntakagaruka nimerwa bwa mbere ugeze kono muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge banyitaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Nari imerereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo, ahabereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane ubwo abana baje kuri kamera bagatanga ubuhamya, ubwo abaturage baje kuri kamera bagatanga ubuhamya. Rwose ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ubwo reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, kandi ikindi wowe wakoze subscribe uruw'agaciro, bituyizo no tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Turagukunda cyane. Imana ikurinde, iguhereze ibyo wayisabye, nibyo ushaka kuyisaba uyisabe, Imana irasubiza.